Bismillahirrahmanirrahim. Siga tagan tawe te bidangan panangan dapat kika aman pagalihin mismo ako na misali ga tagan takwe tapo hati te pitu elaw itu sumaguwa pagay dem gantaan nasal te sulangte dugay tasagante asal masiyan paatak benalnin tasubahat ni Rasul sallallahu alaihi wasallam istadihan ko lewi si dembuwa amban bang sipikilanku kau ni hadja pegua si tes na talanggalku dehelu sumaguwa mean be tekipat mean dos sebalik 50 tahun dehelu amban pagpapanjari dunya bakas ni simulat ya Allah Ta'ala ke mun takdir dangan-dangan ini takdirul khalaiq atau akan makadirul khalaiq ke mun karal mentura tak bulak dunya ini bang piye dewen kayu malabuin bang piye dewen kayu mabinaningin kayu-kayuhan ke mun bang piye miaan ektahan binatangin bang saingin untuk binatangin bang saingge gemeteirin bang saingge ke lunden manusia demikian saingge tahan umulnin saingge ekahan anaknin saingge ekahan andanin saingge bentuk kemeteinin saingge bentuk kelmanin biskin ke atau wadayahan nekura bataan makas ni sinulat 50 tahun pedehelu ampan penceri dunia nasi kita hinsa meracaya niin si kita hinsa ngagan-ngagan bang ini pinatek Allah subhanahu wa ta'ala si kita lu biasa baban lu bisa punya jalan pemetaran Allah Ta'ala syukutin bagi bisa Nabi bakas metes ulat tapi nanti bagi bakas tes ulat tu bisa nak kuliah ngaji bang asal tayo ng alim tu kuyu asa tayo ng ulama nakay atau pinain bang asal tayo ng dayahan tu kuyu bisa nak kuliah magtrabaho magtawakal ko si Allah Ta'ala basa way tayo ng dayahan Nangkan zaman si Omar mea sainin mea bisara mea sainin depu bisara sainin lo makan tinindakan ang mandiri masjid niya maku tuju Allah zaman si Omar pena ya Allah urunganun ku rezeki urunganun ku alata ni hanjai nah tinilah si Omar kau pene gay magtrabaho, pene magtawakkal ko tuju Allah Ta'ala. Na pensi Omar, idhab wa'mal, alimtu anna as-sama'a la tumtiru dhahaban wa lam tumtiru. Pikaw pipene pegua, do pikaw pimeginang bang siangan-angan ko pene bang si pengejikun, gak pene bakas ulan langitin pulawan, do kini tilang. Napene da'il bidhrata 'ala al-ard thumma tawakkal 'ala Allah. Betan ke pene bigi di dalam bulan umangkin ke magtawakkal tunja Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasi tengen rezeki ilmu kawase atau kemun na yan jalan pamantuhan kita we manusia kemun apas-apas te kemun dawat te gi patag si kita bangkania lebih sinama bangban kita bakas te subat balik Maryam kelelete birubang sini Maryam atau ketewahan te birubang sini Maryam alaihi salam sewaktu binateng anu Nabi Isa ketewahan te bi turata ulak dunia ini niya beli 4 pinapanjari Allah Ta'ala bayuan manusia kisah ni gak niya sa ini gak niya sama ni ini Adam alaihi salatu wassalam kirwenin yene ang bansama gak niya sa ini yene Hawa
alaihi salam amban Adam ni ketelunen amban amma duk amban ina dani kemayang pahalin cuma toon na dino si ketelunen gay cukup kudrat Allahin banggay kompleto niya ni amban sama ganiya sa ini niya ni sab ganiya sa mani ganiya sa ini niya ni sab amban sama rutsai nagay cukup banggay iya makapapanjari amban sai ganiya sa mani yene Isa alaihi salam. Nangkan yene may sindue manusia magpain wa Isa anak Tuhan atau akan wa iyepe Allah wa iyepe Tuhan na manusia akal paltik gak tali remang sini Tuhan dahil waman panganak ni Isa gak tali remang sini Tuhan dahil waman panganak ni Isa bangasa ngakon si wayan Tuhan naman jari pagsakay binatengan yene Isa alaihi salam pagtamam tebi tek kamalaikatin si Jibril alaihi salam po Maryam we nakahani siyong iya pain nga anak we siyong iya tege anak ulali Maryam siya hindi pain ni panganak ko ganiya illa ko buga ko bakas may magsana-sana may lelasan di na pinaratsayahan jamiyaan may Maryam petekka iyan ay nakanakin dalam benteng niya sampai benteng miyaan sampai kue ni pinaintin daran may mencismo soto lumanhad na jaman kue itu kumiyang jaman tagna sampai ngayong badag man kabarin Maryam samian pagyan ng pengan no kaya bihe suba kita pengan pang bihe aagain sampai ngayong banag kabarmiyaan we Maryam maglaku-laku ini lemas napagsakay pandakte inanakan we Maryam alaihi salam yene miyaan Isa na miyaan nganak ni ko panganak yene me dende terwatawa me kinaante ni bang kita inanakan pagtawot iya imusan na happy tek kadakin amban Allah Ta'ala bayne wa huzzi ilayki bidid'in nakhlati tusaqit alayka rutaban janiya nonggit ko bayne ngeddo keo ini pakahulma atau akan jojon penne tempakun hulmain tusakit alayka lamo penne tujuh kau yene rutab yene tamar saga pete isi me dalam plastik lu asal amban imian asal ni pe rutaban jania pakuli washrabina mangan nekir minum nekir pandakte pi binetengan Isa ganiya sama ni tege iswe Allah binetan dalam beteng ubus pagtaabot tamar piye rupiah tahan pinalayang hadja magdalam behe Maryam gai miyaan ini nama Allah bugay pehunit aban magpinianak-anak dalam beteng yene magpalayang kulma amban diata ni magdalambe miyaan Maryam alaihi salam manjari Maryam kue sewe pagpala pawanga hadja iso na beliw maghandak Allah nasa way pedinak ngelondok atau membuat tafsiran nak mo po pi maananin wege petek kasih kite rezekiin bangga amban lebeyan yeni ittikhadul asbab yeni niya kita sama man peine turata pula na menjadi itikad de pinain takdir amban Allah takdir amban kemun takdirin yeni pegbebetaran sabab pegbebetan sabab ubus pinebetan Allah subhanahu wa ta'ala turata pula dunya pinayaman nin yeni sababan sanan siinin baya sumay patampay duman pinayaman Allahin
Yene bang hajja sabab ahin hajja isab anu ni us bang ahin kulang-kulang ini mian rubtu ne memia sababin kulang isa malah gai duman si binis sa bastana hajja sabab manjari Allah ne magganta le bang caingge panjenengan parangan naku ne mete kita amban salung-salung magtarabaho ngebut koham gua sa pagtabot sa enem pegbista puas gasto limpyo kelebihan me 50 pilak 100 pilak puas meglibutan megtrisiko dari melamitan kelebihan me 200 ubus me ata saja seili hibal atau akan ata tan jauh sa pegua me kopi me 2.000 sukat sih daihan sa sabainin nanten duman bangkeu me ubas me hari rezeki no maka daya kaus bangkeu lumengan jangan me miskin kau nan jari si tengen nan si ini me kung tinai karasa bisa ni ini me maglamud-lam sa pepite ini si mian labote tapikin bisa ini bisarate petuju Allah yene ru kita pakasig magamba hangkan hem yene si tengen me megpiha rezeki duk me pig ibadat ye makajari me kelimpang kita pigpiha rezeki sebagai ibadat. Pegenia beli telu, aduman beli telu. Beli 4 ke ayat di dalam Quran bang pengesewan kuling. Bang pengesewan ku beli 4 ayat di dalam Quran. Dia ne bayon pelingan. Bayon pelingan. Kesanen dina magdairai magdairai kerwenen dina yene nagubas iketelunen dinaat miaan lumengan-lengan ikampat nin dinak petikarang asal lakis mana-mana ubus yene telu malakis miaan pagdairai magubas duk asal magubas manamal asal lakis manamal gay ketuan ko bang ini ni terpenciakan ubus dan buah melumenganin ketuan bang ini ayat ini kisah ayat magdairai wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh magdairai kam mihagampunan ng bantuhan bi duk ngamucul ka peluahan langit duk mulak tu bisa kerwenen yene dinaat asal megubas bang na dapat Fain Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati fas'au ila dzikrillah fas'au ila dzikrillah bang penne meglingan na meglilinganin para nang bahaya elaw Jumaat atau akan jadi ni elaw sa elaw Jumaat dan sinin maksud nente mula-mula fas'au megubas kam palakis kam ila dzikrillah tuju pengesep tuju Allah tuju pang sambayang ni hangkane duman ka sa'yu baina safa wal marwa nu bibang kam umrah tawan manghaji usnia hepili miaan gelet gaddu taman ini bang piendepe ini hidang temlai megubas magjagin dai maana sa'ihin bang siluga sa'ili na maana li pas au gimana petepad kam megubas yun tujuh pagsampayangan bang na dapat magdairai naubos ketelunan asal palakis manamal bang na petikarang tin magubas asal ulang kan minten di pagtakali bituy kita usa yun ayat Allah papirru ila Allah dahag kam tuju Allah petikarang kam tuju Allah bang niya pagsubahatan pasalan kahadihan ni nakimun magdairaiin asal pag-ibadat kemon isa kampunan lumiha surga pete ngenang kapan kerwe para rambayang tamnanan jama iketelunan Allah dinaktin itu pagtaabot dinaap melumengan pen Allah Ta'ala famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusyur lumengan kam hajja lupen na dia tak pula
si yene bukut ne lumbangan kam rezeki amban yene mian tedo bilay duk tujuye kam balik pen Allah subhanahu wa ta'ala. Nabana ne bang tengen pag ibadat ini na pagpalak kesanin bang tengen rezeki bisa ne kaya jelo mengaringan. Nanante be 4 ayat mian. Naku itu megsuwi atau magbariskat bang rezeki megubas bang mag-ibadat pinagbeguyo megsuwi kahalanin ko itu namang payaman tirani kita niyan nisara patala sa payaman tinihadja kahalan umat si zaman ko itu asal datan niya dapat asal megsuwi kahalan pihun waalaikumsalam yan ikatuan na ubus miyaan si tingin parkala ni may pong tinaiku kalasahan tambus tajat diki-diki si tingin jene 4 miyan hangkan pin kumegsuy pihun may Gay makasanda ng bahayang subo miyaan bang ni magbalag subuhin siya makasandal na hagoma peguwa may isaglime salong-salong pi mupain piya naman ang bahayangin 2 rakaat nagtinggi sumuli 2 rakaat managawahin pi nibupoon niyan atau pihatus poon asal kinuira si kemon pakasandalan naman si ibadatin dinaak yung magbusay Estepani hapsang buwangga dinaak yung magbusay Estepani hapsang buwangga atau tek ka ayatin dalam Quran lubuhun punukubuhin palahun suruh na makajali kayo magripigus kayo makasandalan iyan asal matan magsuwi ko ito kalang di makasandal ng bahayang luhul 4 rakaat sumaguha makasandal mo buwas 4 karut na tabaha bagdek ka ni kapalin na asal takita ko ito pasti ini kaharap antara ibadat tu din pagpiharan jiki pinihatan asal rezeki pemian dunyahin ubus bang akhirat ini nagpagdairayanin na masyaallah pagsiminaran na pinain na ikume rumorok pi itataat ko pagsiminaran sa ngay may pagtugusan luman panikaam inanukulay ako dakite upama komesi malamita pagsiminaran masyaallah bang bulan puasa asal tegep kulturalin tapi yung mesindwehin duman dumi pipa kali kahap met istorihan si rumah pasangan met goma histori si met kultural pe pi makasalay bang saya ahin kahap met kesua adu met kesua adu elew silahat de gape met histori pagtawa tali si kultural bahu met histori kemon ketabihan histori bahu te kesua pagtek kali silahat neli rumah ano histori bakas ini histori dalam kultural naubos may pagsiminaran sa ili bang patekka itong amin ubas kulang-kulang din lagi niya seminar pinabetta doy madaris federation dalam lamitan kaba intend dalam bulan dalam hamis na anu hatah bupati malaikat sini isabi ini daya Allah sa dalam pangatian sa bang pinain libre sa kulturalit tabang pinan magpinarising teori magbayin dahatos magbayin dahatos gita pikir ahin iyan en pesoro kamban media watoda awe pekwet kat amban media tamang palam ni lagi may kainin mamayam ni ako mayam ko magtuan magkitabi magbentelan kitabi magbentel kitabi sumaguha uy tu si Rengkepak sa
lahan-lahan teus kelek kesanten sering kepaki pegsuwi ta ayat Allah pegsuwi ta ayat Allah umus libre si dalam masjid libre umus dalam mian dalam surga ini dalam surga umus makan set si melamitan magbayad magdalam nar kay pagsinatan na mong inabiyahin lasarin magdalam nar kay sa ili us bang magdalam surga sa ili ang mga na menjadi may umat Islam tayo man gaya makasandal mag-ail bang sugo siya makasandal man di baka popis gaya makasandal mag-ail bang subo-subo pier binasein tamansiku luwe buko baptis hagutan siya makasandal bang man di binase kemon baranin bang office ni bang office naman jari may umat Islam bang paliharan dunia ingin pedontok sa anak patatin kedua sa ili mengaligsukan yehin sa magkatuan madar ubus bang khutbah Jumaat atau bang seminaran tagna bulara pa mukaddima magtuloy na muhap sinangka na uhap magtuloy mukaddima guruy biasa amya lumana biwe pinain lakam muhap tu we ka ambasa me mian inanulay rumain sa itikiteten si may mapatag dalam lahatin sa ili ubus mag-story miaan pasaran kahalan kita sabun may balap may party may story gana begitu na ruk nahat jame sumay kailawan gijugo nasa pinay niya ali si Mina atau miaan haga may kadal 30 minit kataan manamalan us pinayan jelosin pinayam ubus bang may taha hatibin sa ili misara sinelit pa sa ili bino sa ili pamayam na nabdelos atawa si may masjid gomen si may lahat may delem niya si may schedule ano siya ili ginanta-ganta magbalang may pinipihap may 10 minit ubus pinipika matin hat may isang 10 20 ba Jumat arara may 15 minit tanja may kebisara yun may khatibin naus bang palabi na bilain na pinain bang asagi pakari waningan tabi bino may pamayam nakamatan bismillah gesan tupu na yun may adat sa na maana din kuwe ito manusiyain hato gay pagnusiyahan te bang painte lingag bang painte may andupang bang painte dupang nananin kita pihak may sinba bang salu pinanbisan do Arabin Sailib Abu Jahal Arab sa dambuam niya ko ito sa kite pinanbisan do Arab Saudihin jamian bisan do Arab Syriahin jamian bisan do Arab dupang Arab ganiya makara-ara nakop may pigi si public tabiya sa miyan liw si may tao si may ubal miyaan iyakan sa Arab hapkarat pikan hapkarat tarara de miyaan hininam sa ili bisa na kainan bentutan nila alawit asalta ka bentutan dukela de pe miyan dende hinjosa piun daw siya ilekaten pinan bisan do Arabin sa iru bisan do Arabin gero ng bahaya bisan do Arabin gero of masjid bisan do Arabin gero bisan do ay banggene padya kite ka Arab bupang inday hape batu miaan iyakan hape na bakas mungol anak ne dukelum-kelum Arab bakas niyan mungol anak dukelum-kelum dan zaman kajahilan Arab bakas magtantang ni si Kaaba magtawak tuling-tuling hawas tubuh gak niya ibisan ini kita rarate sa ili di lamitan magliputan dapat kayo may magtantang bisa magbantu ka ilupakan din Arab Arab bag-anya inanyaya hawa dupang din zaman metuli hangkan na pinitek kasi siya nasulit sampai may kambing sinumba sampai may sapi
sampai kemon na bayan me ginay sinumbawe di zaman li adat Arab ubus bilang tebe ispinan Arabin samian Arabin sami me umat Islam nara hinang tebe mian peninggilan caili me bahasa bisa samian medem Saudi cai endu etin hutten niya Quran niya hadis bang peg ibadat pangandakan ini pegdere anten bang peg rezeki bisa nalumengan lengkan bang asal pinadayar kay wallahi basta nahan siya sa baban mo bisa ba nasa sa ingay palahan kay bang sa Allah bang miyaan kwen wal sumatan bang magbalak magsisong o ibalangan gaman yung game magsisong masagan namin munti call Allah call ni megring masjidin apinaing tahap waktu ni asar tahap minum pagtaabot sa kilay-kilay elem namin kinailupog ng bahayang ubus pesuyod lakes ang man manukniktok buwas pagperuko sa pesola lakes ang man bewalan lepas palagti us pinain bakas ng bahayang alhamdulillah ubus pinos pedelem dan pray pinos pedelem net bisay blese sa hili pesang bahayangin pag-abo naman dyan may umat Islam call Allah lahan-lahan sa mayar kiba me anda ni may call di alam cellphone ko may ngusimet antag na cellphone ko datag lumain sa ili inalubang magring ni tinaliw ko inamahan ataw may kinasahan ni tinaliw ko miyan binisarahan tinaliw ko makapagsasa call Allah call anda call me miyan manusia sakitehin kol Allah Ta'ala banggai sembungan nu narka megruge glabtek kasi lew kiamat wene iyan mangga sinampaktin nah bang lahan-lahan te bang itu pinagdirian te megsuwi kahalanin ng Islam balikan ko hapon bisara hapon mukaddimah lu kita gaya lipas rezeki gak ke wilang Allah Ta'ala para mian mihinang ni lebe ang bancabam sika ang bancabam iyan hinang pagi pwede sinubahatin bang niya gaya si dunya amat maglahatap Jupiter amat para tak bulan pi maglahat lai bang niya gaya si dunya sino may game mababaya si dunya sino may game mababaya si sinin sa matuable kubing dumingin mingin doki may ananuhin sin baya kita si sin kaya mo nukineng di agamatan manggana sin basa piyo kayo may akaran ngito may sapatos ngito may pantalonan dyan sige kayo magbayad kakamuso kayo subero na sin maghadji kayo ang man Pilipinas subero na sin muwasin kayo kayo ilibre may ahin bukaan lume delem tabo ngito pitis patani dyan siya okay na binomore subero sin sa basta gihan dyan paasik sinin magdilim bang atiyag te janan te pelomboy te sukat diniriin te pelekes te sukat pinolomboy las tamtangan bisaraku selawini duman medilikawin bang kapalin dia tak tahik sumagua medilikawin bang tahikin dia tak kapal buhe ukiw duman medilikawin bang kapalin dia tak tahik sandang pelengkan mun sa medilikawin bang tahik dia tak kapalin buhay ko ini duman medilikawin we bang ketu rata dunya sa medilikawin bang dunyahin yene dia lempang hatian buhay ko yan gak dapat mencari umat Islam satu las balik mian si tengit parkala mian nasa las ini macam kaptanan kaptanku diki-diki kates mencari duman mian medili kawin ko sinubahat ko li bang kita rata dunya sa medili kawin bang ini dunyahin dia le pangatian
Naman jari, ini to miyan. Gikew yan kapag bayaan mo dunya bang gikew magpabanyaga siye. Indananun, gikew karatunan, we ini ne bang ini. Gikew kekpetumpeyan, ini ne bang ini. Bangiru kew pekokko. Awe, gikew kepetumpeyan, ini ne bang ini. Gikew kepemohan, ini ne bang ini. Sibukut no, bangiru kew pekokko, bang sigiru kew tiru. Duncay mo umat Islam. Bangkew itu magpabanyaga tu si dunya itu natantunan tayo medilikaw dinetunan ko las mintero ni las mihan ininto ni las niya dende dembuwa lingkat manamalan lingkat asal lingkat ubos niya dembuwa subul-subul ngemot siyama na way makapaanda penay na lay chika tekiteku na salap din naman pene amanin suwe del tekiteku bentuk ni lebang saing ge pengge na susene lukan tekilele ko iwan na pegpi pandak ti mayaman siyong te iwan ni siyong inanda anak ni kinemo tanoy ni anak ni penege itu pene magtalip lukaw ako kitalipan ako pene kitalipan na mag-discuss duangan miyan ni maganak metit to miyan na pihap kapitan happy ni may lupong bang may sikita. Na pinapayaman ko raw. Pagpayang pinigay ito, tarip si kaambuangan, ako kitalipan. Irebhati niyaan, kapitanin, atawakan niya na lupungin, niyan paniguro. Pahintawe, guru. Inakiw paniguro hati. Naman jari, sampay umabot siya man si kaampat, sa hindi siya pahalin, pinahin gay ito, talip si kam, telungan, asal ako ito, kitelepan na ito, pagkita sa ito, at tamin, na pinahin maglupog kita. Maglupog, sinesine dahil ro, miyaan, iyan manganda rin na miyaan. Na mag-awi-awi, tinggal kapaslangan, mag-goodlist, mag-isa duetel ro, upetepan ng bukas. Ga, inanurin ga payaman di landen ya hati landen ni alo hajj manamalan si tenga pag maglupog sa ili maglupog na ya kahanti ke wala ko dia orang men mati ke ha pasaya rin bandelo ang bansi gana mikendo ni umat Islam ampat le kitebi kuhuli ruang lei kuhulin dendele dunyahin bangi na pasten bi labo kita lihat jadi kubur gate dot tapi gate dot tapi dunyahin na menjadi dai ini dite sa ibadat matakali magmaafkan pangupaman nila itu bicara kulaan na biyaan pagmaafan magmaaf ko si katon balik gaitu ketuuran sumagwa biyaan pagagan-agaran kau basamyaan na enggak itu tangan itu ku cuma wahab bang magkiswa kita bibalik puas billahi ma'id. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.